أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurmatli jemaat, jumalarınız mübarek olsun. Dersine kaldı. Allah'ın varlığına deliller. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Her bir kişi irten musunmu? Özüne şunu bir soru bire. Her kişiye kilav. Kişi dinli mi, dinsiz mi? Ama lakin o özüne şunu bir soru birerge mecbur olacak. Min Allah'a şanam mı yok mu? Яки bu dünyada şunda bir zat var mı? Yok mu? Min koyan keldim, koya baram. Her kişi şunda bir soru bire özüne. Hem şunda bir işeytik. Şunda bir noktaga kişi baribir kelechek. Irta bulamı, soň bulamı? Ama lakin her kişinin başına keleu. Çünkü her kişinin fıtri bir imanı var. Yani Allah'tan verilgen iman. O her kişide var. Ama lakin nişik ol aşıla, nişik ol barlıkka kele, ansı kişiden tura. Yani kişi işençi taştan düşken vaqtda, eğer ol dinsiz bulsa da, o düşken vaqtda baribir ışına başlay. Çünkü başka bir kim dağa yerden itelmez. Hem şunda sorov kelechek her bir kişiye. Elbette bu dünyada bulgan bütün varlık Allah da koyan kildi. Kim alarını yarattı? Kişi galemi şuna cevap berge tırışa. Belki nelerini karasağız, передачалар Discovery'dan, başka kanallardan. Anda gül şunu bir soravını, şu soravga cevap berge tırışalар. Din boyunca, yaki ilim, fen boyunca berge tırışalар. Koyan bu galem kildi. Hem koya barau. Bu bir көп kişini kızıksındıra. Hem barlık zamanlarda da bugün gene tügül ol ilik-ilikten kele barlık zamanda da şu soravını kişi bire. 1000 yıl ilikte, 2000 yıl ilikte kişinin şunda bir sorav var idi. Ol bugün gene anday sorav çıkmagan. Hem elbette kişi deliller izlerge tırışa. Ama delil kirek. Her vaktitte delil kirek. Allah var desen delil koya. Anın barlığına. Her vaktitte kişi delil izli. Allah'ın barlığına, peygamberlerin barlığına, feriştelerinin ruh barlığına her vaktitte delil izlerge tırışa. Allah'a şunuşlarının barlıq amelleri de imanға hem yaratuşu karşısındaki zor cevaplık hissine negizlene. Yani kişinin barlıq amelleri neyse işlese de, любой bir amel. Barlıq amelleri imanға hem yaratuşu karşısındaki zor cevaplık hissine negizlene. Eğer şunda bir his bulsağına, kişinin amellerde ol kuruna. İmanlı kişinin de hacet tilekleri bola. Otige bu dünyada ne yok ayma? Ol imanlı mı, imansız mı? Ama her kişinin haceti var. İmanlı kişinin de Allah'a şanuşu kişinin de haceti var bu dünyada. Ama onlarını kanagatlendirgende ol Allah Teala'nın kanun ko'rsatmalarına dayanıp amel kılırga tırışa. Yani imanlı kişi şu hacetlerini kanagatlendirir için ol Allah Teala'nın kanun ko'rsatmalarına dayanıp, şuna negizlenip amel kılırga tırışa. Hem şulay da kay bir kişilerin gıybedet kılулары gıylimge
һәм чын хакыйкый иманга нигезләнми. Кайбер кешеләрнеке дә гамәлләре аңа нигезләнми. Гыйлемгә дә, иманга да нигезләнми. Моның сәбәбе дә аларның бу дөньяны юктан бар кылган яратучының барлыгына дәлилләрне белеп бетермәүдер. Ягъни безнең иманыбыз булсын өчен барбер дәлилләр кирәк. Дәлилләрне без күрсәк, белсәк, безнең йөрәгебездә шөбһә булмаячак Аллаһның барлыгына. Әмәлки кемнең гыйлеме юк, кем андый бер дәлилләрне күрми икән, аның гыйбадәтләре дә, гамәлләре дә загыйф була. Чөнки аның иманы шөбһә эчендә тора. Бәлки юктыр. Кичә бер ифтарда утыра вакытта, анда бер апа шушы сүзләрне әйтте. Менә яшибез, тырышабыз, намазлар укыйбыз, ураза тотабыз. Үлеп китәрсең, бәлки юк теге дөнья. Теге дөньядан кем кайткан диләр? Нишләп кем кайткан? Кайткан кешеләр булды. Бик күп сөйләүчеләр булды бит инде, әйме? Үлеп, терелеп кайткан кешеләр булды. Ягъни кем аннан кайткан дигән сүз хәзер актуаль түгел. Чынлыкта да аннан кайтучы кешеләр булды. Ягъни ахиратны күргән кешеләр булды. Менә күрәсезме? Ягъни кеше иманлы, Аллаһка ышана, уразалар тота. Ләкин шөбһәсе бар йөрәгендә, чөнки аның ул дәлилләрне белми. Ягъни Аллаһның барлыгына дәлилләр юк аның өчен. Шуның өчен без дә шушы дәлилләрне белергә бик яхшы тиешлебез. Ягъни акыйда мәсьәләсен бик яхшы өйрәнергә тиешлебез. Дәлилләрне бик ачык күрергә тиешлебез. Һәм безнең ул вакыттагына йөрәктә берни шөбһә булмаячак. Аллаһ бармы, юкмы, ахират бармы, юкмы дигән сүзләр безнең башыбызда барлыкка килмәс. Һәм шушы кешеләрнең кем дәлилләр белми, шушы кешеләрнең гамәл кылулары да кемгәдер ияреп, сукыр кеше кебек була. Сукыр кеше кемгә иярә, әйме? Бер кешегә ияреп бара бит. Дәлилләрне белмәгән кеше дә шулай ук. Ул күрмичә генә бер кеше артыннан ияреп кенә бара. Кешеләр намаз укый, мин дә укыйм. Так, на всякий случай дигән бер уйлары бар, әйме? Бәлки чынлап та ахират булса, мин иншалла әләгермен дип. Һәм аларга хас булган ышануны иман тәклиди дип атыйлар. То есть иман тәклиди, ничек әйтик? Похожий иман кебек инде. То есть аңа ничек әйтергә була? Ничек атыйлар, әгәр бер кеше икенче бер кешене күрсәтсә, то есть ничек? Вот бер кеше выступает, а икенче кеше булып. Пародия, иман тәклид это как пародия на иман. Шунда була. Мәгънәсе шул иман тәклид. Ягъни ул кешенең дә иманы шундый. Иман тәклид. Ягъни ул пародирует күршесен. Аның иманы бар, ул ышана, ул мәчеткә йөри, мин дә йөрим аның белән. Бу иман тәклид. Мәсәлән, әти-әнисе иман намазлар укый, гамәлләр кыла, бабасы кылды, әйме? Ул да аның да иманы бар, ләкин аның иман тәклид. Ягъни әнисе намаз укыды, шуның өчен ул намаз укый. Ул ары җомгага йөрде, аның өчен ул җомгага йөри. Ягъни подражает әтисенә, әнисенә. Иманы шундый гына. Һәм Аллаһның рәхмәте белән кешеләргә нәрсә бирелде? Акыл нигъмәте бирелде. Без шушы акыл белән әлбәттә Аллаһка килергә тиешлебез. Акыл шуның өчен бирелгән. Бер дәкъикә бирелмәгән ул. Бер дәкъикә кешене хайваннан Аллаһ Тәгалә акыл белән аермаган. Хайван ул аңа нәрсә әйтәләр, шуны ясый. Аның акылы юк.
Ул җавап та тотмаячак. Кеше акыл белән Аллаһка юнәлә. Аллаһны эзләп таба. Һәм акылдан тыш адәм балаларында намус, гаурәт, каплау һәм никах бар. Бу кеше затын хайваннардан аерып тора торган нәрсәләр. Хайваннарда никах та юк, гаурәт каплау да юк, намуслары да юк. Ягъни гаилә мәсьәләсе аларда бик без күрәбез кайбер вакытта гаилә алар татулы яшиләр әмма ләкин ул аларда инстинкт нигезендә генә. Чынлыкта аларда андый нәрсәкәй юк. Намус та юк аларда, никах исе дә юк. Бер ни кебек загадка кебек нәрсәкәй бар әле. Тахаратсыз азан әйтер ди, никахсыз хатын тотар ди. Әтәч турында шундый бер загадка ишеткән бар. Ягъни хайваннар алар, шулай бит. Аларның берсе юк. Алар акыллары юк, берсе дә юк. И Аллаһ Тәгалә безне хайваннардан шуның белән аера. Безнең акылыбыз бар, намус дигән әйбер бар, гаурәт каплау дигән әйбер бар. Һәм никахыбыз бар. Никахсыз яшәү дә ул да хайваннарга охшаудыр. Шул кеше теге аңларга тиеш булачак. Никахсыз яшәгән парлар бар, әйме? Алар хайваннар кебек. Яшиләр, китәләр. Һәм кешегә акыл бирүнең төп максаты Аллаһ Тәгаләне тану. Халал белән харамны аерырга өйрәнү, ихластан һәм аңлы рәвештә Аллаһка гыйбадәт кылу. Акыл ни өчен бирелгән? Иң беренче Аллаһны тану. Иң беренче максаты безнең акылыбызның санан халал белән харамны аерырга белү. Нәрсә ул харам, нәрсә ул халал. Һәм әлбәттә, ихластан һәм аңлы рәвештә Аллаһка гыйбадәт кылыр өчен шушы акыл бирелгән. Һәм шуңа күрә Аллаһның барлыгына һәм берлегенә дәлилләрне белү бик мөһим, әһәмиятле, бик кирәкле. Шул дәлилләргә нигезләнгән иман ышаныч, иман истидлали дип атала. Бу иман истидлали. Ягъни син уже аны чын бер рәвештә иман кылдың. Күргән кебек, күргән төсле кебек иман кылдың. Һәм шулай итеп, Аллаһ Тәгаләнең барлыгы турында сүз алып барганда без түгел һәм аның дәлил нәтиҗәләргә нигезләнергә тиешлебез. Инде хәзер шушы галәмнең яратучысы бармы, юкмы дигән мәсьәләне акылга нигезләнеп шишеп карыйк. Хәзер шушы дәлилләрне без карап үтик. Ничек без дәлилләйбез Аллаһның барлыгын һәм аның берлеген дә әлбәттә дәлилләргә кирәк. Бик күп ниләрне карасак, мифологияларда, әйме, анда күп аллаһлар бар, целый иерархия, әйме. Кайбер әле татарлар арасында бар теге. Аллаһ бар, әйе, ләкин тагын бар. Үй хуҗасы, урман хуҗасы, яни белки иләһләр кебек затларны да кабул итәләр. Бу теге мәҗүсиләрдән калган әйберләр бездә. Һәм кеше үзен чолгап алган тирә-ягына караса, 3 нәрсәне күрә. Без тирә-якка карасак, 3 нәрсәне күрәбез. Нәрсәне? Галәмне. Иң беренче галәмне. Күкне, кояшны, айны, башка планеталар, йолдызларны күрәбез. Һәм башкаларны. Икенчесе дә ул да кешеләрне без күрәбез. Ягъни үзебезне әгәр ни янына килсәк, күзгә янына килсәк, һәм башкаларны, мин сезне күрәм. Һәм өченчесе дә башка тере һәм тере булмаган нәрсәләрне. Хайваннар, кошлар, бүҗәкләр, үсемлекләр, таш, күбек әйберләр. Ягъни җанлы һәм җансыз әйберләр. Һәм бу 3 төрле нәрсә кешенең
үзе күреп акылы җитә торган чын барлык була һәм анда башка дүртенче төрле әйбер юк. Шушы өч әйбер аркылы без күрәбез. Әгәр без шул өч төрле нәрсәгә игътибар белән, шушы үч төрле нәрсәгә игътибар белән фикерләп карасак, аларның шикләнгән икәнлеген һәм ниндидер башка нәрсәгә мохтаҗ булуларын аңлый алачакбыз. Шушы бүтән барлык без күргән әйберләр нәрсәгәдер мохтаҗ. Һәр даим алар мохтаҗлар. Мәсәлән, кешенең яшәеше үсемлекләр дөньясына бәйле. Чөнки үсемлекләр кешегә кирәк булган кислородны бүлеп чыгара. Шулай ук ризык чыганагы булып тора. Без үсемлек дөньясына бәйлебез. Бакчалар үстерәбез, әйме? Анан күпме җимешләр алабыз. Без үсемлеккә бәйлебез. Һәм алар безгә, үсемлекләр безгә кислород та чыгара. Үсемлекләрнең үсүе су булуга бәйле. Суга яисә шушы хәлендә туруш өчен җылылык кирәкле. Шуның шикелле галәмдәге бүтән нәрсәләр нәрсәгәдер мохтаҗ. Һәм бу аларның шикләнгән икәнлеген күрсәтә. Һәр нәрсәнең шикле булуы күрсәтә. Бүтән нәрсә нәрсәгәдер мохтаҗ, бер-берсенә бәйле. Һәр вакытта да. Һәм шуңа да игътибар итәргә кирәктер. Әгәр төрле нәрсәләрнең бер-берсенә ничек мохтаҗ булуын җитдикләп карасак, аларның бер-берсенә бәйләнгәне тәртип белән, аерым бер үлчәү белән булуы ачык күренәчәк. Анда бер тәртип бар, бер үлчәү бар. Һәм шуны без ап-ачык итеп күрәбез. Мәсәлән, суга су булып торыр өчен билгеле үлчәүдәге температура кирәк. Су рәвешендә, жидкий булыр өчен билгеле бер температура кирәкле. Әгәр температура 100-дән артык булса, су парга әйләнә. 100-дән 0-дан ким булса, ул бузга әйләнә. Һәм тагын бер мисал бар, һавадагы кислород күләме. Һавадагы кислород та безнең өчен кирәкле бер рәвештә. Галимнәр хисаплап чыгаранча, ул төгәл 21% тәшкил итә. Кислород 21% тәшкил итә. Һәм әлеге күрсәткеч аз гына булса да артса яки кимесә, җир йөзендәге яшәеш бетәчәк. Карагыз ничек? Монда үлчәү белән ясалган һәр нәрсә. Һәм хайваннарның дөньясын карасак, хайваннарның үсемлекләрнең дөньясын карасак, шун бер үлчәүдә ясалган ул. Әгәр бер хайванны, бер үсемлекне юкка чыгарсак, дөнья шул ук вакытта бетә. Шул ук вакытта бетә. Яки ничек әйтик, бузыла башлый. Мәсәлән, чебеннәрне генә алып куегыз. Чебеннәрнең галәм, чебеннәрне весь бөтенсен җыеп, юк итик, әйме? Нәрсә була? Дөнья сасы бер искә батачак. Һәр бер хайван бу дөньяда, һәр бөҗәк бу дөньяда бик кирәкле. Берсен генә алып куясыз. Дөнья шул вакытта үзгәрә. Үзгәрә яхшы нигә түгел, начар якка үзгәрә башлый. Балыкларны алып куйсак, бүтән балыкларны сулар бетәчәк. Бетәчәк сулар. Чөнки балыклар суны чистартып тора. Аларны чиста итеп тоталар балыклар. Кошларны алып барсагыз, чебен тулачак. Чиркеләр тулачак. Менә бәлки күргәнегез бар да, кызу җәйләрдә бакалар әзәйгән вакытта нәрсә? Чиркеләр күбәя башлый. Вак-вак чебеннәр күбәя башлый. Һәм безгә рәхәтсезлек китерә башлый. Күрәсезме? Аллаһ Субхану тәгалә нинди үлчәү белән бүтән хайваннарны, бүтән бөҗәкләрне бу дөньяга китерде. Һәм һәр бөҗәкнең, һәр бер үсемлекнең вазифасы бар бу дөньяда. Һәр бөҗәкнең вазифасы бар. Бары тик кешенең генә вазифасы бу дөньяныкы түгел. Кешенең вазифасы башка өчен, ахират өчен. Аллаһка гыйбадәт өчен.
Vaqtimiz işte. Shu bilan tamom qo'yib, inshaalloh davom etamiz. Allohning borlig'in dalillarga, qandaylar ko'p. Bu ko'zga ko'rina turgan dalillar. Shu borliqlar, dunyo, alam, kishilar, buyaklar, o'simliklar bu ko'zimizga ko'rina turgan dalillar. Hali ko'zimizga ko'rinmay turgan dalillar da bek ko'p. Matematik yo'li bo'yicha dalil chiqaralar, boshqa yo'llar bo'yicha dalil chiqaralar. Ansida inshaalloh biz qarashtiramiz. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Баскычтан менгәч тә аралыкта намаз укымыйбыз. Намаз ничтаен лестница? Вот классы есть, класслар бар, там можно читать. Анда укырга була. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وفضل الجمعة على سائر الأيام كما جاء في الأحبار أن الجمعة حج المساكن والسيد الأيام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار السلام وأشهد أن محمد عبده ورسوله السيد الأنام صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه برارة الكرام خصوصا منهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى الأئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد الحمد لله الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين alamlarning Robbisi va tarbiyachisi bo'lgan Alloh subhanahu va haq taqdirida aytgan barcha sanalarimiz, barcha maqtovlarimiz, barcha shukronalarimiz bo'lsa edi. Hamda shu alamlarga da rahmat etib jibarilmish payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga da bizlarning yuraklarimiz turibizdan chiqqan salovat sharifalari bo'lsa edi. Hamda shundan so'nda shu Allohning maqbul kunida Şuşa Cuma gününde indi Allah'ın qo'shqanin, Allah'ın farazını o'taymi ushbu Allah'ın yurtuna kelgan aziz qardoshlarım, sizlarni yanadan da islomni eng ko'rkam salami bilan salomlab, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb Allohning buyuk salami, rahmati va barakati barchalarimizga bo'lsa edi. Endi ushbu Juma kunlarimizni Alloh subhanahu va taolo muboraklardan qilsa edi. Endi alhamdulillah aziz qardoshlarım, sizlar bilan endi Ramazon oyin tugallab kelamiz deb aytsang da bo'la. Nihoyat bir atna vaqtimiz qoldi. Kelasi jumga Alloh nasib etsa endi bizning g'oyatimiz tag'in ozgina kunlarimiz qoldi. So'nggi kunlari, Ramazon oyining so'nggi kunlari, so'nggi 10 kunligi eng qadrli, eng hurmatli kunlari, eng ko'p ibodatlar qilib, endi Allohning rahmatine erishib turgan kunlarimiz qoldi. Alhamdulillah, Alloh nasib etsin. Aziz qardoshlarım, shusha urasalarimizni endi tutib bitiriga kimchilik ketirmishi, endi inshaalloh endi aning natijasi bo'lgan shodligi bo'lgan g'oyatlarini da birgalashib ko'rga Alloh nasib etsin. Muslim hadislar jiyintig'ida kelib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi: agar dedi kishi tegishincha tartibi bilan tahoratdan olsa, aning tanidan dedi gunohlari chiqar, gunohlari yo'lar. Hatta tirnoq ostindan da. Musulmon kishisi tahorat olganda aning tanidan gunohlari yo'ladi. Hatta tirnoq ostidan da chiqar. Biz nimadir bir yer bilan ishlaymiz, boshqa narsa bilan ishlasak-da, bizning tirnog'imiz bilakigina bo'lsa, ostına kir shulaydi. Yer kira, shirana ozgina ko'rinib turadi. Yo'g'onda da uni olib tura olmaymiz hali. Kesmasang shulaydi, hech tortmasang ayrim. Tahorat olganda de Alloh payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, hatto shu gunohlar da chiqadi. Tirnoq ostida bo'lganda. Shulay aytib, endi aziz qardoshim, mana shulaki, agar deyinda biz tegishli deb bütün sünnetlerini, farzlarını o'tab, endi tahoratimizni olamiz ekan, alhamdulillah shu olgan suvimiz bilan biz o'zimizning ustimizda bo'lgan gunohlarimizni yuvib tushiramiz. Ham endi bu albatta bek muhim kelajakda bu bizlarga endi jannatga iltatirgan bir yo'l, jannatga yo'l ochadi degan so'z. Chunki biz poklanamiz alhamdulillah. İkinci bir hadiste Abu Hurayra radıyallahu anh'dan rivayet edilen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: tahorat oluvchi musulmon o'zining bitin yo'g'anda, yuzin yo'g'anda shu yo'g'on suvning so'nggi tomchisi bilan o'zining ko'zlari bilan ko'rgan gunohlarini yuvib tushiradi. Tahorat oluvchi musulmon o'zining yuzini yo'g'anda, yuzni yuvib, shu vaqtda o'zining ko'zi bilan ko'rgan gunohlarini yuvib tushiradi. Har bir namozda jannat. Her bir tahorat olganda, her bir namaz oldindan balkim tahorat olamizdir shulay deb, her bir tahorat olganda deb aytirga kerak, yuzimizni yo'g'anda ko'zimiz bilan ko'rgan butun gunohlarni yuvib tushiradi. Alhamdulillah.
Hem de bitlerimizni yuganda da bit kullarımızını yuganda şuşu su bilen, şunun sungu tomçası bilen, kulları bilen kılgan günahlarını yuvup çire. Karaq cemaat. Hem de şulay ayaklarını yuganda da ay şuşu su bilen, şunun sungu tomçası bilen, ayakları bilen kılgan günahlarını yuvup çire. Elhamdülillah cemaat. Hem de elbette şuşu taharatını tiyişinçe tertibi bilen algandan soň indi biz pak ham şista bolup galabys. Amma indi iň mühimi de şunda cemaat, iň mühimi şunda şuşu algan taharatybız bilen biz özübizni aldybızda 8 cennet işiklerini açabız. 8 cennet işigi var. Şuşu işiklerini açabız diýip aýdylar. Munyň delili bar. Munyň turunda Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy: "Eger de biröw tiyişli itip taharatyn alsa, hem indi ondan soň şahadat getirse, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluh diýip aýtsa, onun aldında 8 cennet işikleri açylar. Bu Peýgamberimizin sözü cemaat. Tiyişinçe taharatyn alsa, bütün tertiplerine tory getirip, ondan soň şahadat getirse, 8 cennet işikleri açylar diýdi. Hem indi ol şuşu işiklerinin qaysyndan tilese, şunsundan kirer. Amma indi cemaat biz şunu da bilge tiyişbizdir. Indi taharat alıp, ondan soň şahadat aýtyp, kene jennetke kirip bolarmy eken? Şuşu taharat alıp şahadat aýtyp bilen bizni aldybızda cennet işikleri açylarmy eken? Kimler için açylar o? Elbette indi cemaat tiyişinçe taharatyn alıp, tertibi bilen alıp, şahadatyny aýtyp, İslamyň 5 baganasyny ötegen, Allah'ın koşkanlaryny ötegen, pygamberden tyýylgan kişiler üçin. Hatta gaýbirler alnarga mümkin, mena taharat alam da, şahadat aýtam da, ondan soň menim alda 8 cennet işigi açylar. Any işitken bar. Açılmaz cemaat. Anyň üçin Allah'ın koşkanlary bar. 5 baganany öterge kerek, pygamberden tyýylyrga kerek, tertibi bilen taharatyny alarga kerek. Çin ihlasyň bilen şahadatyny aýtyrga kerek. Näme şol wagtda inşallah açylar. Şulay indi biz siziň bilen hadisni bilebiz. Bik köp hadisler. Taharat turunda Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem hem namaz turunda şulay aýtdylarki, taharat namaz açkyşy, namaz cennet açkyşy diýip şulay diýip. Bir-birsine yardım edip gireler. Bir-birsiz, ikincisi kelmeý. Taharatsız namaz yok. Taharat bulmasa namaz yok. İkisi birge koşulgaç inşallah Allah cennet işiklerini açalar. Başta paklık gerek, ondan soň da Allah'a ihlas bilen namaz bol gerek. Şol wagtda cennet işikleri inşallah açılacak. Indi aýtdyk, cennetde 8 kapka bar diýip jemaat. Ayrım kapkalar. Ayrım kapkalar her bir kapkanın da ismi var. İsmi var, amma indi alaryň barsynyň da isimleri bizlerge maglum tugul. Amma alar barsa da ayrım bir ibadat kapkalary. Ayrım bir ibadat kapkalary hem ayrım şuşa ibadatga üstünlük berip ötegen kişiler kire turgan kapkalar. Qaysı ibadatga ihtibaran berip köbrek şuşa ibadatny şuşa halini işlerge tırışdy, şol ibadatlar için bolacak. Hem indi biz hayır elhamdülillah näşe bizlerge maglum bolgan kapkalarynyň isimlerini atap, anda kimler kire ekenen inşallah sizlerge eriştirebiz. Olaryň ismini işitkeniz bardyr. Hem indi şuşa ibadat kıluşlaryny elbette şuşa kapkalarga ayrım-ayrım şakaraşaklar. Indi Buhari jyňyntygynda kelip Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem'niň şunday hadisi getirilýär. Kimdir de Allah ýolunda özüniň dirham hem dinarlaryny tuta. Özüniň dirhamlaryny, dinarlaryny tuta Allah ýolunda.
İslam taralsın için, İslam üstün için, İslam kengayışın için, İslam'a, İslam yoluna sala, Allah yoluna sala. Dirhamların, dinarların. Hem de ikinci versiyası da var bu hadisinin, par sadaka verişler de beytiler. Par sadaka verişler, par degen söz, ol sadakanı altın hem gümüş bilen verişi, parlap verişi. Özlerinin altınların, gümüşlerini Allah yoluna saluşularına, par sadaka verişleri, alarda hayırlı kapkaga şakırırlardı. Şöyle bakış, birinci kapka, o hayırlı kapka. Ana Allah yolunda özlerinin dinarların, dirhamların, yaki par sadakaların bergen kişiler şakırılacaklar. Hemen de onlara ayetilecek, ey Allah Teala'nın kızları, bu hayırlı kapkaga keligiz, hem ondan cennetke kirigiz deyip. Birinci Türk'üm kişileri mağlum bulgança, şu Allah yolunda özlerinin malların, kızganmışı malların tutuşular. Altınlar bilen, gümüşler bilen, dinarlar bilen, dirhamlar bilen yürüyüşler, tölevişler. Hemen de ikinci kapka, ansı namaz kapkası. Kimler namazların ihtibar berip, vaqtında hem tiyişli etip okudular, alar ayrım kapkadan namaz kapkasına şakırırlar. Alarga da aytırırlar, namaz okuşular şu kapkaga keligiz deyip. Hem namaz okuşular şu kapkadan kireşekler. Hemen de üçüncü mağlum bulgan kapka, ol da bulsa cihat kapkası. Ol kapkadan cihat kılışılar kirirler. Allah yolunda soğuşuşular, tenleri, canları, malları bilen. Hemen de dörtüncü kapka ansı sadaka kapkası. Sadaka kapkası. Allah dilen rizalığın ümmet etip, türlü urunlarga sadaka bergen kişiler. Özlerinin zekat sadakalarında, fitra sadakalarında, bütün bulgan nafil sadakalarında kızganmışı berişi kişiler sadaka kapkasına şakırırlar. Hem alar ondan kirirler. Hemen de bizlerge mağlum bulgan 5-ci kapka, ol neydi kapka? Ol Ar-Riyan kapkası. Bizlerge mağlum bulgan şulay deyip. Ar-Riyan kapkasınlar kimler kirir? Uraza tutuşular kirir. Elhamdülillah. Her bir özünün amelinde üstünlük görsetken kişiler şu kapkalarga şakırılacaklar. 8 kapkadan kirecekler. Şusunun isimleri mağlum tügül bizlerge. Hemen de şu sözlerini işitip durgan Abu Bakr Siddiq Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e aytdı, ya Allah'ın Resulü birer kişini şu kapkalarının barsına da şakırırlar mı dedi. 8 kapkaga da şakırırlar mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, iyi şakırırlar. Hemen de min dedi senin şu kapkalarga barsına da şakırışı buluğunu tilim, hem sen şu kapkaga kirişi bulursun dep aytdı. Hemen de elbette bir köp bulmagan kişiler şu 8 kapkanın bütünsüne de şakırılacaklar. Özleri kaysından kirgetirler, şunsundan kirip gidecekler. Ama indi bizlerge aziz kardeşlerim, şu 8 kapkanın birisinden kirge idi. Kirge mümkünlük birseydi Allah Teala. Şu yolunu açsaydı. Birisinden, 8'inden de bir yola kirip bulmay. 8'ine şakırsalar da alar birisinden gene kirecekler anı. Özleri saylayacaklar. Bizge mühim şu 8 kapkanın birisinden kiru. Hamandi mümkünlük bizlerge berilgen cemaat. Ol namazda da var, sadakada da var, cihatta da var. En mühimi bizge mağlum bulgan şu Ramazan ayı. Ramazan ayında Allah Subhanahu Teala cennet kapkalarını aça, cehennem kapkalarını caba, hemen bilgeni bir şey, cennetke de ayrım kapka koydu, Ar-Riyan kapkası, hem ol kapkadan aytiler ki baratek uraza tutuşularına kirir. Aytiler uraza tutuşular bir ekiligiz, bu kapkadan kirigiz. Hem alar kirip bitirler diye, alar kirip bitken bu kapka yapılır, hem ondan başka bir kim de kirmez. Buna Allah Subhanahu Teala aziz kardeşlerim bizge şunday mümkünlükni berdi, elhamdülillah. Ramazan ayın berdi. Ayrım kapka koydu. Elhamdülillah, elbette mine bu mümkünlükni kulubuzdan ışkındırı zor bir yoğaltı bolar idi. Götere almazsak yoğaltı bolar idi.
Elhamdülillah şuna göre de biz de Allah'ın rızalığını ümit etip şu urazalarımızı tutabız. Şu er-rayan kapılarından Allah'ın cennete kirege ümit etimiz. Ey Allah Subhanahu Teala bizlerge Ramazan ayın bir zor bir bulak etip kulubuzga tutturdu. Cennetin aşkışını berdi kulubuzga. Elhamdülillah. Elbette şu aşkışını kuluna almagan, ana kullan almagan kişi elbette zor utuşta. Zor utuşta. Elbette mena şu aytgani biz şeyinde men şu sözler bilen başladım. Biz sizin bilen elhamdülillah Ramazan ayının songu 10 günlüğünde. Biz bilemiz sizin bilen Peygamberimizin hadisi var şulay bilir. Ramazan ayının birinci 10 günleri alır rahmet günleri elhamdülillah biz onu ötkerdik. Allah'ın rahmetine eriştik. Şuna göre bugünkü güne tikli urazabızı tutabız. Allah'ın rahmeti bilen. İkinci 10 günleri mağfiret günleriydi. Günahlarımızdan paklanu. Elhamdülillah qarağı cemaat. Her bir amelimizde, her bir işimizde günahlarımızı Allah yuva. Ramazan ayı bilen de yuva, tahireti bilen de yuva. Elhamdülillah şunun turunda ayttık. Günahlarımızdan paklandık. Endi günahlarımızdan paklangaç kaya barasın. Çünkü 10 günlükler uttan qutulu günleri. Uttan degan söz tamoktan qutulu. Ana biz seni bilen çünkü 10 günlüğünde. Elhamdülillah. İnşallah şu tutkan urazalarımız eğer de Allah katında kabul bola iken, ecirli bola iken inşallah uttan qutulgan boluruz Allah nasip etsin. Haminde şu 10 günlüğünde elhamdülillah Allah Teala bir kişini yaşırdı bizlerden. Ol da bolsa Kadir kişisi. Kadir kişisini her birinizde bilesiz. Ama bu turda da Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'de aytdı. Bismillahirrahmanirrahim. Leyletul Kadri hayrun min elfi şehr. Kadir kişisinin derecesi 1000 ay ibadet kılgandan da üstün. 1000 ay ibadet kılgan. Bir kişinin ömrü cemaat. 84 yıl ibadet kılgan ecrin birim diyor Allah. Bir kişi turunda söz bara. Onun küp mü vakıtı? Kıyaş batkandan alıp sahar aşağınca yaki sahar tamam etkenşi yaki ertengi namazın vakıtı kirgenşi bu kişi devam ete. O bir 3-4 saattir indi. Alanın küp vakıtın biz bilgili mağlum ibadette ötkeremiz. Kıyaş batkaçta avuz açabız, dua kılabız, iftar kılabız. Ondan soň indi meşitlerimizge kelebiz. Teravih okubuz elhamdülillah 1 saat boyuna şulay bit. İbadette elhamdülillah. Bütün saat ibadette öte. Ondan soň indi uyibizge qaytkandan soň bizning saat jarym 1 saat vaqtimiz qala. Şu vaqtna da indi eger de indi ötkerebiz eken şu Allah'ın Kadir kişisini to'g'ri keltiring deb ham endi ul to'g'ri kelayken elhamdülillah Allah Teala bizlarga ibadat qilgan ajrni beracak inşallah. Şu 10 kunliginde izlerge qo'shilgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri var şulay bir. Ramazanın songu 10 günlüğünde, Ramazan ayının songu 10 günlüğünün bir tat kişisinde de beytiler. Türlü eytüler var. Alimler tarafından da 21. 23. 25. 27. 29. kişisi eytüler var. Ama ol bizden yaşırılgan. Mına şuşa endi Ramazan ayının bigirek de songu 10 günlerinde endi biraz argan bulsakta, ençilgan bulsakta bütün ağzalarımız bugün sükünde jol eti elhamdülillah. Ama bizlerge Allah Teala şu songu 10 günlüğünde tağın da bir zor üstünlük bergen. Elhamdülillah şu Kadir kişisin, şu Kadir kişisin tabıp inşallah to'g'ri ketirib şu amellerimizni qilamiz ekan inşallah Allah Teala cheksiz ajrlarini berer. Bir kişinin ömürlük qilgan derecesini berer inşallah. Ajrin berer Allah nasip etse. Hem endi biz bilamiz sizin bilen. Elhamdülillah Allah Subhanahu Teala başka aylarda başka ibadetler için indi sanap berse, onlarlar 700'e kadar berse Allah Subhanahu Teala bu ayda bizlerge hesapsız beremdi. Çünkü orası benim için değil. Kişilerin kılgan barcha amelleri özleri için, okugan namazları da, tutkan hacları da, bergen zekatları da, barsa da özleri için, okugan namazları da özleri için, kılgan bütün hayırlı işleri özleri için, ama orası benim için diyor Allah Teala. Benim için tutasız değil. Çünkü orada tutkan mı tutmağını bir kişi de bilmezken mümkün. Allah Teala gene bile. Allah Teala ben iki arada bulgan beyleniş. Şuna göre de anın özüm bilem, hem anın ecrin özüm birem, hem hesapsız birem de.
Hesapsız berem de şuşa Ramazan ayında elhamdülillah aziz kardeşlerim. Indi şundan da Allah subhanahu taala bizlerge şuşunday zor bir mümkinlikni qolubuzga açqışını tutib turgan elhamdülillah Ramazan ayı bilen. O yılna bir gine kile elhamdülillah şuşa ayını elbette indi biz hürmetlibiz, kütübiz. Ol bizning için qo'noq, hurmatli qo'noq, ani yaratabız. Ay boyu silanabız. Ay boyu şistarabız, paklanabız. Ders alabız elhamdülillah. Zor ders alıp çıkıp şu Ramazan ayında. Bik zor ders alabız. Şu dersi bizde suzarga idi. Ramazan ayı bitkeçte bitti tügül, taşladık tügül. Biz algan ders, biz bir ders alıp çıkabız iken, dinle öğrenebіз iken, bir ilimle öğrenebіз iken, o bizge fayda kitirer. Fayda kitirege tiyir. Naq şulay Ramazan ayında bizlerge fayda kitirege tiyir. Niçik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri başta 5 ay boyu Ramazan'ı küttüler. Ramazan kile deyip Ramazan'a hazırlandılar. Ayında Ramazan ötüp bitkenden soň, ondan soň 6 ay bilen Ramazan'ın eseri bile yaşadılar. Yaki yıl boyuna şu Ramazan eserinde buldular. Başta küttüler, ondan soň algan dersini şuşla ittirip, onun eseri bile yaşadılar. Onun bilen ruhlanıp yaşadılar. Onun bilen devam ettiler. Mana bizlerge de şulay bulsak, inşallah bütün aybirlerimizde tüzük bulur elhamdülillah. İllerimizde tüzük bulur. Cemaatlerimizde tüzük bulur. Elhamdülillah meşitlerimizde köp bulur. Medreselerimizde köp bulur. Elhamdülillah indi Allah'a ibadet kılışı Müslümanlarda artır. Bugün elhamdülillah mana Uraza şunday gamel, bugün hala bik köp kişiler namazga basa almıyorlar, ama urazaga basuvchilar bugün bik köp. Alar birme bir köp deb aytirge kerak. Elhamdülillah mana şu ayttirip, kiringine indi Ramazan aşa, uraza aşa kişiler indi Allah'a için Allah'ın hak yoluna eğlenip kaytalar. Indi urazatda başlayken, indi olanın urazatının lezzetini göre, indi elhamdülillah ana jirak tugul annasın namazga da basar. Namazga da basar. Andi kişilerinde bik köp bilebez. Bik köp görebez. Alar bizim kıylarımızda. Elhamdülillah Allah subhanahu taala şu tutkan urazalarımızı kabul etseydi. Indi bugünkü günge tekli isen imin tuttuk. Elhamdülillah. İsenlik bile, eminlik bilen şu soňgy atlasında tutup bitirege Allah nasip etsin. Hem de anın neticesi bolgan, şatlığı bolgan gayetlerin birge ötkerege nasiptarda eyleseydi. Indi gayet turunda da aytyp ketем, çünki soňgy kelesi jumga bizning Allah nasip etse indi gayet günü bolajak. Jumga günge tory kelejek gayet elhamdülillah 2 bayram, 2 uluk ibadetimiz elhamdülillah. Bu indi 15-nji iýün gününde Allah nasip etse bizning indi şäherimizning jumhuriýetibizde awullarda, şäherlerde bütünüsinde gayet ötkerilecek. Gayet elhamdülillah bizning indi sagat ertenge 7'de mescitlerde vaaz bilen başlanacak. Indi awullardan da bütün türlü hüküm, awullarda indi alarga qaramagız. Alar siz kıyaş çıkkandan soň yarım saatdan soň indi alar awullarda ne başlanacak Allah bilse. Ayet namazları hem vaazları söylenecek. Indi bizlerge şäherde boluşlarga ayrım şunday bir mümkinlik berildi elhamdülillah. Biraz soňrak kelirge hem köbrek kelirge joylarak bolsun için saat 7'de biz sizin bilen başlaýaçakbys inşallah. Indi başta vaaz taňlap, ondan soň indi gayet namazlary okup inşallah, ondan soň indi dualar kılıp ileri bizge taralacakbys Allah nasip etse. Hem indi tagyn bir maglumat Allah nasip etse biz indi şu gayet gününde özübizning şu meşit ihatasında Allah nasip etse balalar için bayram ýeşdirajakbys, gayet bayramy. Onda türlü oyunlar, türlü viktorinalar, temle eybirler, plawlar Allah nasip etse, onda keligiz, özügiz keligiz, balalaryňyzy alyp keligiz. Bu balalar üçin indi. Balalaryňyzy, onaklaryňyzy alyp keligiz. Biz ýylda indi ötkerige tyrşabys inşallah. Her bir ýyl ötkerip kelebis. Bizning balalarymyz da görsen meşitke ýapaýsynlar, meşitni ýaratsynlar, bayramlaryny tanysynlar, bilsinler, gaýetniň nerse eken, uraza gaýetyny, qurban gaýetyny nerse eken bilsinler, hem ony kütüp alaturgan bolsunlar. Bugünkü günde biz garypyz ana jaňa ýyldaryny kütüp alalar biçiler bit. Çünki anda kim keledi, anda Kış Baba keledi. Şuşlay şandyryp bitirdiler. Bizning balalar, Müslüman balalar gaýet durunda oýlarga tiýişler. 2 ýylyna 2 gaýet bar, birisi uraza gaýety, ikinci qurban gaýety. Elhamdülillah alar için iň zor bayram mana şu 2 gaýet bolýar tiýiş. Alar şunu ýeşden öksindirip özlerine alsalar inşallah hayırlı bolacak. Çünkü
bir neçe yıldan şul balalar mında meşte kileşek, biz partayacakbız, belki kayberler biz kitip de baracak. Almaş kileşek, almaşını ana yaştanak belekeyden qarap üstürge kerek. Alarga dürüst terbiye berge kerek, dürüst yönleriş berge kerek. Allah'ın rahmetinde bolgan nasip eylesin, muhterem bayız kardeşlerim. Barakallahu lana ve lekum fil Kur'anil azim ve nefa'ana ve iyyakum bil ayati ve zikril hakim. İnnehu gafurur rahim, el cevadul kerim, es-semi'ud du'a. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ما يوم الحساب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب هب لي حكما والحقني بالصالحين آمين وأقم الصلاة